Da se podsjetimo i da beležimo našeg prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja, da se vodimo njegovim mudrostima i snagom i verom u bolju budućnost. U ovoj godini za obrazovanje smo izdvojili preko 8 milijardi dinara, jer ono je izuzetno važno, to je svakako temelj celokupnog napretka i ljudi, ali i čitave naše zajednice. Radimo 2 osnovne škole koje smo započeli prošle godine, to je osnovna škola Miloš Crnjanski i škola na Jugovićevu. Takođe izdvojili smo sredstva za izgradnju fiskulturne sale Ljesanka Maksimović u Futogu i za osnovnu školu Sonja Marinković radimo na dogradnju 6 učionica i fiskulturne sale. Srednja medicinska škola 7. april treba da se završi dogradnja u ovoj godini. Nastavljamo radovima na gimnaziji Lazar Kostić fiskulturne sale. Učenicima želim puno uspeha u budućnosti, da marljivo rade i da stiču znanja, jer svakako to će nam biti preko potrebno za budućnost. Svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada, Srećan Slava, Sveti Sava.